Abusia kwabena esiama eye Bishop Ajagurajah sese ni de open ho a ene wanya no na young don e de warm up kese pa amane Bishop kwabena esiama na ochemu dia ono no na wonim se one Ajagurajah wie kura one ko agya na life ama no but ekwan Ajagurajah ba media no so ebe claim glory ebe kire se oh ono na etete young don e wo honhum ono na ama enema ensi so emfama no wasa Ajagurajah de wo pe ho ani na se wo se opese o trend a meso meboa wo ama wa trend pa ene wo sha ase no okonu suru wole to fam kakra ene de ma Ajagurajah yentie sa ensem no social media for Matese nkofo ke kase o yondo se o Ghana na woni Ghana oboa o South Africa na wa shadana o confirm video so South Africa no so Ghana. The fact is, why am I supposed to lie to you? For what? And I'm Ghana into my Ghana oh. I'm in Ghana, man. And I Ghana baby to say. Ghana baby to say na. Ghana baby to say. Me say honey a residential area. Easily gon say abepepe. Cantonment. Asoman Estate. Trasaku. Huh? Baby to say. Tiada na me say mo Ghana for say you no ni Ghana because of person whom into na chere ni Ghana. Come on, man. Of course, my main clan here maybe things quick one. Most of them for cause you me bre na mashada na me ibe kansa me na mi toguso me na mabu Gyimie me na mu mui me na ni nie me toge kakra nkyere mo na ah okay ma me toge na mu se me na ni mui se ma Gyimie kwasia ma me ka se ma go nkyere mo we are see we nipa na wo kasa ye mfa tan kasa wo as wa mi obi pa no wo pena bo no wo zo ye bibi ensisi so wo kasa kwa no anu po montum bo ase yondo no mo ye me dan a me ntofom da o ti ase asa ai so obi adi wo yire wo ya dan wo yire ntimi mfida wadi no pen tu na mo hu yira se timi yiri ya asimesi edi ne da timi yiri se na mi boni dogi kwase na yen sa da wo sa pepepe ti yondo no ya me dan untimi mera ma se da I'm naturally that's how I was born and how I was to social media for na on se obi afere mo jedi ai obi afere mo jedi ai on se tan hwi nim tan hunu o da meka jam se ma hunu obi a o ma hunu wo bia you can't pretend to me ma hunu wo bia tan hunu keke izan sa be ma na ekoso e cheme timetano for what reason ana mamen kasemi abuso nti o kan sam no ene afa de oba be wuramu e wo Ajagurajah side ankasa isan say Ajagurajah so ope na o manafono no wo se he Ajagurajah na wo no chese ebanyini dia wanyini cheme ene e fat megitum na emom ebanyansa adwene se ye fantriki obi yenye bibia wo adwene se wonim triki ama but we kakra bia me sheda ye se me na ye me ya no wentimi ama Ajagurajah bofo no se de osunsun sorry for no hu se me dadaw e ma wo be claim glory be je fans o media no so ni nyina so na me boa se wentimi hu se anema we nyina ne wo afa mi no mienu ye be chia yam eno se yenkotie yi ene ye sorry wo Ajagurajah so kwabena okay ma me chance mfira wa dwene ne se wanyine sene minti no eno no kire se wonim nyansa sene me anaso wanyine sene me wanyine kyan minti mintufu eba mfie mu de mfie mu na wanyine kyan me be ba dwene ne nyansa mu a
asimasi yi pe bench bitena once that waba social media je wano yondo wo bre de wo ye wanya be kwa kumiem so ma me start this game wo so ahon wo be say kura ye tia no so no me ya madwen say me to me bo ama wo na ma mo adidi kakra ma me ka say ma akwankyerɛ wo won se ne asi pe ma na wo so be didi ma bebire aware bebire no saa na obi a wagimi a o se obeba wasɔre no tie me ya ne dan obeba wasɔre no. That's not the fact to Ghana for no my just don't need to and the boy shim kron wagimi. As will be a crom for. Opa chinitum bunum view ha. Ni ne channel a friend moja, we and down a crom for Babo Crono. Sana Ajagurajah out here. Yeah, don't know why the baby open my child de. That's how I want you to understand. And you may be some yeah where you. But if you want you want us to start this motherfucker shit here, you gonna start this motherfucker. Because me no Ghana for me ntuma gufi no me si wa bontena chiwo. I don't give an what the madam chono. So when I'm chono. This game we imagine say me no wa wiyo ba ga no do so. Ba be two for still one trip for one. One trip for boy. Ma be tufu ose untie me boa maka kira wo se wo so de ma no nyeme na beji o mafiri wonsam wonne ya na usuba ne ne awoye nyina na be ma umugidie na sa nyeme aso boy ya hye woni na me dinga ga kira no wo ye utwa ne twa obedi ne to ne tunu mu ho na obedie wo ye ne don ya hye woni obekwa akọgba hye obema be ma ya ware ne tena ware ase kidnap no hye dem ko bekwa ma be ma fura kodi no ezan so ya hye woni sana obi a members ya church member wagimi ote ne dem obeba ama sofo na da da o simple ba wo no me be ma first message no abeka se o yondo abepa che o me ya che no. This is what I think. No so Ajagurajah what your adwuma na se. So you know what's up. Timi be hu say o wa record ma be to social media kwanya hwe say at least you want people to so people on social media to know say you know afro to understand your point. And on my card just say oh business. Because we as will be a play with his or her selfish interest. So I understand. And secondly, me can say me say me back game in you already know. Once that ya wuye enya me na me ya za o one ayo ho sa ko bia no betena se akokọ emesoso no wo ya sunsun na betena se akokọ mesoso da bi oso na wo sunsun no momu ho na ma mere oni nkwa akokọ no besoso wa se na waka asema me ka utie enti no enya se me na ma hyeda na me se me be yese o mo se maka jo se omo matwa ho ahia ni nyina no wo de adwene kura na atirima ya ntetewa anyo maame kura na tete wo no a maame amfa adwene ni abrabonyansa ntu tirim kura no unim za abo bi beka wa na firi ntuma mo aya esa ya wo de wo te wo sere na yondo se me mpam mu na se ayi ya o se me mpam mu mo I'm telling you to select people around you abo bi beka wa na firi ntuma mu mi gina we abo be kam ya na atare na ma hye wakotarim osan bi akotarim no ahye me asema me ka utie sana tie timi kire wunyansa forget nyini ne ebia wadwene be wo unim azan wa ya azan na chenti unim nyansa masa adwene ni ba akufo atirim o antire fra bibi this is what I want you to understand. One say na anu nua na hyase nua na so ewiase nyina wo tan no on say on na hyase ya no on na hya adwuma na se bibia na anu oni nchen biem what I say when I fuck you up so na fuck you no na nyam business no but the madam choice so oni nchen biem the same thing can be happen to obi an na bia no ma kiro say nyansa no we betima sell word out omo nche no omo na de unsem ni pie ana mbeza me kiro enye obi na de unsem pie me gina we oba bi medim ye bezire won nsem kwate ketekete
Oba bi medi mi a ebia o hyeda aka se okwate ketekete bi o hyeda aka sa de no o pa di atra ya hwese esua na o hyeda aka sa ba woni pa de ohunu se ketekete da timi kire onyansa adwene na nyame de ama no fa ya adwuma wo. I know say of course I like the way you are. Usia enti se de ensem ne kwan de minim se wo ankasa obeji atum se Ajagurajah se die media na wo ko abusia ensem ne yewie kra ene oto aso keka bi kire opani no na me ankasa de me wafutu anka metime atu Ajagurajah for pass media no so de mu nsiso biem ebe en compare ba bi ntina ba smart ya yusu adwene adi beat ni padidi ko Ghana ni Ghana kuro ni mu hiti so na mcho no I love that we are smart in beating people. You use your mind to beat to eat, you know. Kwa Ghana, any joke. But as a mumu di hiya ne wura so fujumam. But the madam chairman said, "Me hiya na me di wura so fujumam." I'm fully fucking up in loaded, man. Oh, you know we need me on. Huh? Oh, you say me a joke. Me a joke. Oh, and I'm a car jam so fujuman mo. Muntum mune betene nya pe me. Me. Ade zam kasa menye aso baby na mo na maka jo say oba we me pe no wo ye dan me se me pa wo no to adwum ti dem bana me ka kira mo ne se obi ansu anyansa. I'm not here to insult everybody, and of course my men kra ne ma bi next mo amusimi ni Ghana no, let me prove it to you. Next I can't dabe kwa ene dabe aka 2 days na me ba manhia ti mo amusimi ni Ghana no obi anhia manhia next 2 days here there 2 days here there ni ya minim na date there but 2 days here there ni ya me ba manhia me ba chia ya wura ya me hia no ba bi obi a mo amusimi dono no nda maka jam se mo amusimi dono nya no kuro ya ne ya dono next 2 days me ba manhia mekaze enam yenu ada enima ya kai me ba manhia nti obi anhia me ho obi a peso humi bi a peso ni me twa picture bi obi anhia me manhia me ba ho straight enye joke mo amasemi ni Ghana no. I'm proving it to you. Me was a bloggers no sa dan dia bloggers fo me didi wo didi mo mra na mnya adwuma say but say ma di mu buronya no say from last year ma hu me you know, my demu bronya this year no. Mama di. So mama di. Black bloggers no I think that ama akoma yi ma ye kakra. Omo maka nyina Ajagurajah bloggers nti omo say twabo me. Me ofo mi pa. Amen ka se ma akonjira mo. This what it is. Adwuma ne ebe so fu adwuma ebe ye ni ye se maka jam say by this year there I will start everything ebe ye oja ene wu preko se maka jam say esasa de wu preko me na me dem ho na msimi nya me afra me unyi ni afroko ugidi nso abrame nsom simple. Ajagurajah tiwo se ne bofu afra nu yi ode ne bofu na ye adwuma opa akọ no opa enko what am I say o ma yire me force mfa se kan be 2 minutes sanso na me de anu so a de ntia me nhia ase ne sa fe na me tutu ne ma hu ye ntutu nkonwa kora anyi ye ngu asore da ntia fe ne ya tutu ne ma ohu na mcho no ntia me ntimi ma nhia ase sisi ya nti no ugidi abra unyi ni a simple ya ba bie nipa ni o nipa dache Ghana na yada o yadeda adache to the mashara and hardest one abram why I mean mashara and hardest one abram later why I mean can be bia ho na mashara and hardest one abram to the I mean famun see her why I mean famun see her anyway bye bye and I mean kasa kakra what the mashara de yabram why you see me number 20 mashara de yabram
Later. Bye-bye. Abusia eti wo de wo te young don ne nsem ha okeke ya wa dwenkyere no te sei ena between young don ene Ajagurajah no abusia wo ahwa a this beef no ebekwa kowie sei and per how anyema sifa aircon do you think say Ajagurajah o tumi bi obetima young don bibi isa say Ajagurajah o tumi a I think say nka young don ka waye ni bibi da na say wetimi ababo nta be treke a whole Ajagurajah movement na wentimi ehu hwe ama abranti asa sori nsu sei na busuya wadwenkyere no fato comment section wo ema me wei eye wo ma che se enei ye sori ye John Don e da beto abonten a che se Ajagurajah ne de wo horo no pa eso pa no wadwenkyere no eto ma me makramu